Короче, я шанс дига касе мебра я телефон подарка. Як, ду, се. Био касе брид подаркаша мегира. Ма чемпион шидагим оид ба шанбари. Био давай рафтем ака. Ки мекна? Био ака бкне био ай чизо мекаши мадста. Салом алейкум. Био як ду се бигем шанбари бигем ака. Шанбариш бигем? Як ду се. Био давай. Як ду се. Ина ака гап надорум. Я наушники беспроводной акада подарка. Ина бо ки мекна? Био. Мадста. Давай. Як ду се. Ина ака гап неста. Я ака сои биата повербанк 10000 мачаши. Бо ки мекна? Био ака. Неста био. Агар бирди астико подарка чи холода. Био. Рафтем. Як ду се. Ина ака бойдуд якшо. Бо ки ай? Био иҷа. Шам як ду се. Гап неста ака. Ина ака як сквия чи хол телефонушта подарка. Бо ки мекна? Каси кне якта фен подарка. Якта нами фено подарка. Чи телефон гирифтага якамон? И телефонон Samsung Galaxy A36 гирифтага. Чанд сум гаридага телефон? 26000 рубл 12500 стекло часпондасан. Я сола гарантия. Ай магазини Realphone канешна бо плюси нахели подаркошон қата яком барфрем ки подаркошон гирифтага. Яка дига муша Samsung Galaxy A26 гирифтага. Дрни обда кор мекна, экран жаса 20 Гц кор мекна. Вай телефон тарзи кор кадан шабине ки телефон чихе плавни экран кор мекна. Тарзи камера кни шабине телефон чихе качествени камера мекна ва да комментария хтон баҳоти ки телефон ба худаш меарза ё ки намеарза. Чанд сум гирифтага телефона? 20000. 20000 рубл ака о шава арзои назар истифода кни. Неҷа тага падарка мегири ака худо хоҳад. Ай падарка чизе ки биромад ишани насиби худ мешава ака. Я карам мекшоем. Ака ку падарка табукша падарка худ чи меброя. А падарка ака он биромад якта худо хоҳад. Ята повербанки 10000 мача. Ина гам нест ака ина хели повербанк ака ду бор телефонта заряд амона. И акамо Samsung Galaxy A36 гирифтаган. Ҳозир мебинем ки падаркаи тағат чи меброя. Опа, бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Мекушоем биромад падарка ака якта соати дубая комплект. Соатҳои Aura, соатҳое ки урӯз реклама кардаги будам. Анам хели соат. Саломат бошем. Барои харидан рақамҳо дар рӯи экран доставка ба ҳама шаҳру областҳои Россия дорем. Если что, ҳама телефонҳо дар магазини Realphone мешаванд.